Haleluya, haleluya. Amen. Twari tuvuze ngo tuza tuvuga ngo dutandukanya agahe gato, ariko imbere y'Imana iyo umuntu abona burakeye kurya tuba twongerewe iminsi myinshi yo kurama Cyane. kuko dusigaye tubona dutandukana akanya gato umuntu akabaragiye. Ariko twebwe iyo duhuye tukongera tukumva turase turahuye n'ishimwe rikomeye. Cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryo gusengeraho ryo ukuntu gukira uko biza bimera. Uko Yesu yakijije abantu. Dusome hano muri Yohana ni ibice 3 no ku murongo waho wa 14. Yego. N'uwo murongo umwe gusa dusoma, turasoma n'ahandi gatoya gusa turangwa tubivuga, ariko n'uwo murongo umwe dusoma. Ku 14 baravuga ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu akwiriye kugira ngo kumanikwa. kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Amen. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana hano ryo mu gitabo cya Yohana. Uyu ni Yesu waza kuvuga aya magambo. Turabanza duhere hariya muri Kuva, niho Mose yabwiye abantu ashaka gukira, ababwira ati nimukizwe ibyo bari bahuye nabyo. Abana b'Isiraheli ngo bagiraga ibintu zo kutumva, bagora Mose. Yego. Noneho ngo Imana ibwira Mose ngo Mose we, kuko abantu batazabumva uko babwira, wababwira ngo nibakora iki ntibagikore. Ngo inzoka zirabarya z'ubusagwe mu butayu aho bari bageze, baburiwe uburyo babuze aho berekera. Ngo Imana ngo ibwira Mose ngo Mose we, kubera kuko batazabumva, noneho kuko bariwe n'inzoka z'uko bagiraga amatwi, singiye kuvuga ibyo bari bakosheje. Bwana asifiwe. Amen. Noneho ngo aramubwira ati genda ucure inzoka uyimanike hariya ku giti, uzaza ubireba akire. Azaza akira ubwo buribwe, azaza akira uko kubabazwa n'ubwo buribwe bw'inzoka. Abakomwe n'inzoka twazaga tubareba bakabyimba, umuntu akabyimba wese ngo ubumara bwamurenze. Noneho ngo Imana ibwira Mose ngo genda ubabwire ngo baze bararama. Yego. Nta kindi nabakirisha kuko imitima yabo yakomantaye. Ngo arababwira ati noneho muze murambura amaso murebe inzoka mukire. Noneho Mose ngo yababwira ngo nibararame, ngo bakanga kureba inzoka, bakanga kurarama. Imana itubabarire. Bakanga kurarama, bakanga kureba ya nzoka, ngo bakama bunama, bakunama ngo umuntu agacika bakabona arapfuye. Ngo ubundi akanga kunamuka akagira gutya bakabona nawe aracika agapfa. Ariko ngo uwararamye yayireba, ngo yareba ya nzoka yararama, ngo yapfa kwireba akamakira. Ariko abantu kubera kutumva no kutubaha Imana bakanga kurarama ngo bayirebe. Yego. Noneho Yesu nawe araza. Aya ni amagambo Yohana yazaga avuga kuri Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Yazaga avuga kuri Yesu akavuga ati nimuze twegere Yesu aradukiza. Nimuze dusange umwami Imana. Yazaga ababwira abafarisayo bakanga, yazaga ababwira ati Yesu azagira neza, bakaba batangira kumutombokera ngo ariko se niki gituma yakirije umuntu ngo kwisabato. Yaba yahumuye impumyi ngo akamamubwira ngo niki ngo uyu nguyu ngo ntiyavutse, ngo niki cyatumye ngo ahuma, ngo none si ibyaha by'ababyeyi.
Bwana asifiwe. Amen. Noneho ngo arandika aya magambo arababwira ngo nguko uko Mose yazaga abwira abantu ngo nibararame barebe bakanga bagapfa, aravuga ngo niko namwe tuza tubabwira ngo nimwumve Yesu, niko uyu mwana w'Imana azomanikwa ku giti, abazamutumbira bazakizwa. Haleluya, haleluya. Abazamureba bazakizwa. Kandi gukiza kwiwe kwari ukuntu kw'igitangaza. Iyo yageraga ahantu ngo ashaka gukiza umurwayi, yabikoraga bamureba bose bakabibona, bakabona ibyo akoze. Yazuye Lazaro bose bari aho bamureba. Yego. Yazuye wa mwana wa Yayiro bose bari aho bamureba. Ariko bababwira bati nimwemere kuko Kristo ari umwana w'Imana. Bakavuga bati se n'umwana w'Imana ntiyavutse ejo bundi tumureba. Noneho bigasobanura uko Mose yazaga abwira Abisiraheli ngo namwe nimurarame murebe murakira, bakanga kurarama ngo barebe inzoka. Noneho rero muri iki gihe natwe bene niko tumeze n'ukuri. Yego. Dufite ibintu tubwirwa ngo nitwirane. Akenshi dukunda gusengera izi ndwara ziri mu mibiri yacu, nizo zitubabaza, nizo dushira imbere. Ariko hari izindi ziri hariya imbere zibabaje zitumye turemba cyane. Yego. Ziriya ziri imbere zibabaje zirembeje abantu. Umuntu bakakubwira bati ngaho ihane uve mu byaha, bakamakubwira ngo niki ngo hari icyo nzakora. Umuntu ukamubwira uti gira amahoro hamwe n'abandi. Nkunda kubivuga cyane, tubane neza. Ejo bundi pasiteri watwigishije yaravuze ngo niki ikizungu nticyadutandukanya na Kristo. Ariko kubera indwara ziri mu mutima turimo gushika mu kizungu kikadutandukanya na Kristo. Ugasanga amahoro yarabuze. Ugasanga umugabo n'umugore ntibakivuga rumwe. Ugasanga umwana n'ababyeyi ntibakivuga rumwe. Kandi by'ukuri twarabo kurarama tukareba tugatumbira iriya nzoka, kuyireba nta kantu gatoya gusa ni uguhindukira. Nikodemu ngo yasanze Yesu aramubwira ati ariko umuntu yobyarwa ubwa kabiri gute bigakunda? Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko Yesu aramubwira ati ntibishoboka ko wakwinjira mu nda, ariko ni ukuzarwa ubwa kabiri, ukazarwa n'umwuka wera. Tugahinduka, twamara guhinduka noneho tugahindukiza ibitekerezo, tukararama tugatumbira Yesu. Twamara kumutumbira tukamenya icyo dushaka kumubwira, kuko iyo umurebye amenya icyo ushaka kumubwira. Nanone iri jambo riza rintangaza. Iyo dusomye aya magambo nza ntangazwa n'ukuntu yagiriye neza wa murwayi wari umaze imyaka 38. Ntiyigeze avuga ngo nkiza. Yesu yaramurebye gusa, aramureba ngo aramubwira ngo urashaka gukira. Yamatangira kwisobanura ngo jewe ngo singira uwacu. Ngiye amazi yihindurije ngo sinza mbona ntereramo. Yego. Ngo kuko jewe singira unjana. Yesu aramubwira ngo ibyo si byo ndiho, ndashaka kukubwira se urashaka gukira. Iki gihe ni nkaho ijambo ry'Imana ritubaza ngo se turashaka gukira, tukama duca ku ruhande tukavuga ibidakwiriye. Yego. Tukada dutambika tuvuga ngo jewe ngo kubwiza impamvu ngo nicyo gitandakizwa. Kandi Yesu ntiyigeze yita kuri za mpamvu ziwe. Kandi cyatumye wa wundi agakira akaba muzima. Yego. Yararindiriye igihe kinini ategereje ko ntiyaranabizi ko Yesu azohaca. Yarabizi kuko amazi azihindurizaga umunsi umwe gusa. Iyo amazi yihinduriza noneho ngo Yesu akabona umutereramo, ariko ngo ntiyamubona. Ariko nanone arakomeza ararindira. Niko natwe n'iri jambo ritubwiye uko niko umwana w'Imana azamanikwa ku giti.
natwe tukongera tugategereza uko azamanikwa ku giti. Twebwe kuri kiriya giti nakigeraho niho azatwirehereza. Yego. Ugeze hepfo hariya aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ku 16. Yego. Nicyo cyatumye itanga umwana wayo. Umwe w'ikinege ngo aze kuducungura adukure muri ubu bugome bw'ibyaha. Kandi urukundo ntiwarukorera umuntu udakunda. Ntiwakorera umuntu udakunda. Ariko Yesu we yadukunze tukiri muri biriya byaha. Ni nayo mpamvu yazaga abwira Abisiraheli ngo nubwo bumeze gutyo ngo ndacabahetse ku mugongo wanje. Haleluya. Nubwo muzamwanga kurarama ngo murebe, ariko ndacabakunze. Natwe bene da, niyo twaba turi ko duhura n'ibibazo, niyo twaba turi ko duhura n'izi ndwara, izi zo mu mubiri na ziriya zo mu mutima, ubuyobe bwagwiriye, ugasanga umuntu uko ariyoberanya akitwa amazina y'uko atari. Iriya ni indwara yo mu mutima. Yego. Iriya ni indwara yo mu mutima. Ubu hadutse ibintu umuntu akitwa izina kandi atari we. Izina ntaba ari ryo bakwita, ukazusanga bariko bitwa banaka ariko badafite ingeso zigaragaza ko ari bo. Bararwaye mu mutima. Icyo nico dusengera cyo kuvuga ngo Imana nubwo idukiza izi ndwara z'imibiri, idukize n'imitima kuko irahabye ihariye kure. Yego. Ihariye kure kandi biriko bitubaho, zabaye no kubisiraheli. Kandi kiza gituma tutabimenya neza, tuza tubisoma tukagira ngo ni ibintu byabaye nk'imigani, ariko byarabaye. Kubera ukuntu Abisiraheli nabo bari bameze ngo tumeze nk'Abisiraheli, ngo batoye abagabo 12. 12 ngo baje gutata igihugu bakirebe. Imana yarakibasezeranije, irababwira ngo muzakibamwo, muzagende mu gitate. Ngo baragenda abagabo 12. Kandi ngo buri muryango bari kuva ngo umugabo w'umwizerwa. Ngo bashike bagarutse bose ngo baravuga bati igihugu twakibonye ni ciza, ndetse ngo baza batemye n'iseri bararyikorera. Ngo bashike baganditse imbere y'Abisiraheli bose ngo ubwoko bwose ngo baterura amagambo. Ngo barababwira bati yemwe kumutubona twagiye igihugu twakigezemo ni ciza kimeze neza, atari kundi twobasha kukigeramwo. Abariyo ni barebare kandi ni banini. Atwari ko twireba tukabona tumeze nk'inzige, ngo kandi nabo ngo niko bariko batubona. Kuko se bari babibabwiye. Mane gomba ubwoba gusa. Mu mutima harimo indwara. Niko n'umwanditsi yabivuze. Yaravuze ngo umutima ufite indwara umuntu adashobora, ntawoyikiza ukuye Kristo wenyine nyir'ingabo. Ngo baravuga amakuru, baravuga bati icyo gihugu ntitwokibamwo, ntitwokigeramwo, ni kinini ni cyiza, abakirimo ni barebare, twebwe twari nk'inzige. Ariko abagabo 2 bari bafite mu mutima ugazutse, batafite indwara mu mutima. Haleluya, haleluya. Amen. Abagabo 2 ngo Yosuwa na Kareba ngo bazamura ukuboko bati natwe ngaho nimuduhe ijambo. Ngo barazamura, ngo Yosuwa aravuga ati no kuri icyo gihugu ni ciza, twakibonye ni ciza, tuzakibamwo kandi bene ho timubatinye, ariko niba Imana itwishimira tuzakibamwo. Yego. Kandi ngo ntimugire ubwoba, tuzabarya nk'imitsima ntibagifite ikibakingira. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Amen. Ntacyo, kuko mu mutima hari hera kandi ndwara yari irimo. Bari bizeye Imana, bari bizeye Kristo. Kandi nabo bari mu bihe nk'ibi ngibi turimo. Yego. Bari mu ngorane nk'izi turimo.
ngo imana mu ijuru uzohasome neza ngo ubwiza bw'imana buramanuka ngo bwuzure ihema ryaho bari harya mu ngando. Imana ngo irarahira ngo iravuga ngo Yosuwa na Kalebu we, simwebwe nzogeza muri kiriya gihugu, nta wundi uzogikandagiramo kuko ni mwebwe mwerekanye imbaraga z'Imana. Amen. Ni mwebwe mwavuze Imana, ni mwebwe mwamvuze mugaragaza ko ndi Imana ishobora byose. Amen. Bene data, Imana ni Imana ishobora byose. Kandi Imana izikunda ko tuyegera, niyo twaba turwaye, niyo twaba tumeze gute, tukaza tukayegera. Yego. Kandi tukayibwira ibiri ku mitima yacu. Niyo twaba hari igihe umuntu arwara umubiri ariko umutima ari muzima. Yego. Ariko hari ikibabaje nuko umuntu arwara umutima umubiri ari muzima. Kandi niko gahinda kariho muri iki gihe. Umuntu agaragara nk'aho ari muzima ariko imbere arwaye. Ariko tubwira Imana ngo ni wowe muganga, ni wowe muganga, ni wowe uzuvura iriya mitima. Yego. Dawudi yaravuze ngo kubw'imbabazi zawe umbabarire data we. Ngo umutima muzima uwo nari mfite nawugaye. Yego. Ngo kuko wabonetse udakwiriye. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimbaza. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Cyangwa umutima wacu muri iki gihe ngo Imana wishimire. Cyangwa umutima w'umuntu wese uraha ngo Imana imwishimire. Twavuga umwanya munini tuzi naho turangiriza ariko Imana idufashe. Amen. Imana itugirire neza. Imana iduha imitima itunganye, imitima mizima. Yego. Imana iduha imitima itarwaye bene da. Amen. Sarira umunsi umwe nahoze nteka, nubwo nyine ngiye kuvuga ibitari byo ariko nteka naguze ibintu mbona ari byiza. Ngo nje kugikata bucya nsanga imbere cyaraboze. Noneho nsobanukirwa n'iri jambo ndavuga ngo wewe erego nuko umuntu azagenda naho nta muntu urimo. Naho iku niko imitima yacu yashize, ibyaha biri mu nda zacu, ibyaha bituye mu mitima nuko abantu bameze. Naho se nabibwira nabo twari kumwe, naranabyigishije naho narinde navuga ngo nukuri nabonye icyigisho kivuye ku kantu gatoya, numva umutima waje urabitekereje cyane. Ndavuga ngo rego ukunuku abantu tuza tugaragarira abandi ukabona ni muzima ariko imbere nta kintu kirimo. Icyamba ngo tuze tugaragara inyuma imbere ariko tumeze. Yego. Imana iduhe umugisha bene da. Imana iduhe umugisha. Amen. Imana iduhe umugisha. Imana itugirire neza cyane. Umuntu wese azarwanira kureba uriya mutima uriya uza ushukana. Imana iwukize, Imana idukize, Imana ikize imitima yacu kuko imitima itunganye niyo izabona Imana. Yego. Niyo izabona Imana, niyo izabona uriya mwana w'Imana wamanitswe ku giti. Uriya wamanitswe nk'iriya nzoka Mose yamanitse mu butayu. Kandi yamanitswe nawe ntiyagira kirengera. Yego. Yagize uwo muvugira. Na ya nzoka barayimanitse, nta wigeze avuga ngo iriya nzoka niveho. Barayimanitse gusa ngo Abisiraheli bayirebe ariko ntibayireba. Nawe Yesu baramumanitse ngo tumurebe dukizwe ariko ntitwakizwa. Yego. Yesu aduhe umugisha bene data. Kandi atugirire neza n'ukuri kuko uyu mwanya ni mutoya ariko ijambo ry'Imana ntizari baritoya. Iyo twaryumvanye mutume bishaka Imana iduhe umugisha kandi tugirire neza. Amen.